Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Iyi ni Kayura Info, reka ngushimire wowe wakoze subscribe, wowe udahwema kubana natwe ku makuru atandukanye, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja. Ni inkuru ziri breaking zihari tukazivuga. Uyu munsi ni inkuru itunguranye itugezeho uyu mugoroba kuri Colonel Tom Byabagamba, wahoze ari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yitabye Imana kuri uyu munsi tariki 25 Kanama. Ubwo yari mu gifungo yamaze guhamwa, by'umwihariko aho yari afungiwe ku Murindi. Amakuru y'urupfu rwe yatangajwe cyangwa se yatangajwe n'umuryango we, ariko kugeza ubu impamvu nyayo yateye urupfu rwe ntabwo iratangazwa ku mugaragaro. Byabagamba yarazwi cyane kubera inshingano yigeze gukora igihe kinini yo kuyobora cyangwa se kuba umuyobozi mukuru muri Republican Guard, umutwe wihariye ushinzwe kurinda Perezida wa Repubulika ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi bya leta. Tom Byabagamba yari umuntu ki? Abenshi bashobora kubyibazaho. Tom Byabagamba yari umusirikare mukuru w'u Rwanda ndetse akaba yaragize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu mu 1994. Amakuru avuga ko yatangiye gukorera mu mutwe wari ushinzwe kurinda Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuva mu myaka cyangwa se mu mwaka w'1990. Nyuma yaje kuzamuka mu ntera kugeza ubwo aba umuyobozi noneho wa Republican Guard, inshingano yakoze mu myaka y'2000 muri uwo mwanya. Inshingano ze zari zijyanye cyane cyane n'umutekano wa Perezida ndetse no kurinda ibikorwa remezo n'abantu bakomeye by'umwihariko. Nyuma yaje no gukorera mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Amajyepfo mbere y'uko atabwa muri yombi mu Rwanda mu mwaka wa 2014. Yafunzwe ryari? Abenshi hari n'igihe baba batakibyibuka. Colonel Tom Byabagamba yatawe muri yombi Kanama 2014. Amakuru ya leta y'u Rwanda akaba avuga ko yafashwe ku tariki 24 Kanama 2014. Icyo gihe yafunzwe ari kumwe n'uwahoze ari Brigadier General Frank Rusagara wari umusanzire we, ndetse n'uwahoze ari Sergeant François Kabayiza. Niki cyateye ifungwa rye cyangwa se niki cyatumye atabwa muri yombi? Iki gice ni cy'ingenzi cyane kandi gisaba gutandukanya ibyo ubushinjacyaha bwavugaga n'ibyo abaregwaga bavugaga. Mu rubanza ubushinjacyaha bwashinje Tom Byabagamba ibyaha birimo gushishikariza abantu kwigomeka cyangwa se guteza imvururu ndetse no kwangiza isura y'igihugu cyangwa guverinoma, guhisha ibimenyetso byashoboraga gufasha mu gukora icyaha ndetse no gusuzugura ibendera ry'igihugu. Urubanza kandi rwari rufitanye isano n'ibitekerezo n'amagambo bivugwa ko Byabagamba Tom n'abandi basirikare bari baravuze ku buyobozi bw'igihugu ndetse n'ibibazo bya politiki. Mu mwaka wa 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha maze rumukatira imyaka 21 y'igifungo ndetse runamwambura ipeti rya gisirikare ndetse n'imidari yari yarahawe mu gisirikare. Nyuma yo kujurira mu Kuboza 2019, urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho icyaha ariko rugabanya igihano cye kuva myaka 21 kikagera no ku myaka 15. Nanone yambuwe ipeti rya gisirikare. Icyakora nyuma yaho leta y'u Rwanda yatangaje ko yari akiri guhura n'ibindi birego bya gisirikare nabyo bimusanga. Niyo mpamvu hari amakuru atandukanye ku mubare w'imyaka ndetse n'igihano yari asigaje cyangwa yari amaze guhabwa muri rusange. Abenshi bati se yaramaze imyaka ingahe afunzwe? Tom Byabagamba yatawe muri yombi muri Kanama 2014, apfa uyu munsi ku tariki 25 Kanama 2026. Bivuze ko yamaze hafi imyaka 12 yose afunzwe. Ni ukuvuga imyaka hafi 12 kuva yafungwa kugeza apfuye. Amakuru yatangajwe ku rupfu rwe avuga ko yaramaze imyaka 12 muri gereza. Urupfu rwe rubaye mbere y'uko arangiza imyaka 15 yari yaragabanyirijwe n'urukiko rw'ubujurire rwa gisirikare. Kugeza ubu umuryango wa Tom Byabagamba ni
niwe watangaje cyangwa se niwe wabashe gutangaza urupfu rwe, ariko ntabwo watangaje icyateye urupfu rwe abenshi bashaka kumenya. Ni ngombwa rero kwirinda kuvuga ko yapfuye azize indwara runaka cyangwa ko hari uwamwishe, kuko nta cyemezo cyangwa raporo yemewe yatangajwe igaragaza impamvu y'urupfu rwe. Amakuru agezweho avuga ko inzego z'u Rwanda zari zitaratangaza ibisobanuro ku rupfu rwe ubwo amakuru yatangazwaga muri rusange. Urubanza rwa Tom Byabagamba rwakomeje kuvugwaho byinshi. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu harimo Human Rights Watch yanenze uburyo urubanza rwagenze, ndetse ivuga ko hari n'ibirego by'incarubozo ndetse no guhindura cyangwa gutera ubwoba abatangabuhamya. Ni byinshi byagiye bivugwamo. Nanone UN Working Group on Arbitrary Detention mu mwaka wa 2017 yanzuye ko ifungwa rya Tom Byabagamba ndetse na Rusagara na Kabayiza ryari ifungwa ridakurikije amategeko. Nkabo niko bo babivugaga mu by'ukuri. Ni byinshi rero byagiye bivugwa kuri uru rubanza rw'uyu mugabo Tom Byabagamba ndetse na bagenzi be. Urupfu rwa Tom Byabagamba rugarutse mu gihe yari amaze imyaka 12 muri gereza nyuma yo gufungwa mu 2014 ndetse no guhamwa n'ibyaha mu mwaka wa 2016. Igihano cye cy'imyaka 21 kikaza kugabanywa kikagera ku myaka 15 mu mwaka wa 2019. Yabaye umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'igihugu z'u Rwanda, ndetse by'umwihariko kubera kuba yarigeze kuyobora Republican Guard, umutwe wari ushinzwe umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na famiye, ndetse n'ibindi bikorwa remezo ariko by'ingenzi ku gihugu. Kugeza ibi ikibazo gikomeye tukitegerejwe ni icyateye urupfu rwe, kuko umuryango we watangaje ko yapfuye ariko ntiharamenyekana icyaba cyamuhitanye muri rusange. Iyi ni Karora Info, kora subscribe tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi.